Ovo je današnji turnir i fudbalski i šahovski i turnir koji igramo u stolnom tenisu je u okviru 40 sportskih igara koje su počele pre 40 godina. Danas u jednom manjem obimu imamo i ekipe iz Beča, iz Donje Austrije i ovaj turnir je počeo prije 40 godina pod pokroviteljstvom Radničke komore i sindikata Austrije i tako je bilo svih proteklih 40 godina. Ove današnje radničke igre su takođe pomogla Radnička komora Austrije, predstavništvo Republike Srpske u Austriji i Ministarstvo inostranih poslova Srbije, odnosno Kancelarija za dijasporu i naši sponzori koje moram da zahvalim, MTEL Austrija, Go for You i firma Lucky Car i Rado Sport koji je uvijek sa vama, sa sportistima ovdje i naravno medijski pokrovitelj svih proteklih 28 godina koliko vesti postoje su frankfurtske vesti. Pre nego što proglasim zvanično otvaranje ovog turnira, ja bih želio da pozdravim. Mein Name ist Barbara Teiber, ich bin Vorsitzende der Gewerkschaft GPA-DJB und auch Vizepräsidentin der Arbeiter von ihr. Es war ja ein durchaus anstrengendes Jahr, heuer waren AK-Wahlen und das ist sie als Spitzenkandidatin und ich möchte mich einfach nur auch bei euch bedanken für die Unterstützung bei den AK-Wahlen, Motivation hinzugehen. Momak, ini mau ini